Ek hoef nou niks meer te sê oor die perde en waaroor dit gaan. Ek kan net vir julle sê Mani is hier. So hoe ver is jy Mani van waar af? Ons is van Botswana af. So, ons het so 1000 kilos gery om hier te wees. 1000 km om hier te wees. Jy staan met hierdie baie mooi, as ek so kyk klere, is dit julle colours? Dis ons Botswana klere, ja. Kan ek een sien? Waar is een wat oop is? Okay. Maar net hoe hy lyk. Maar dis reg, Mani, laat ek nou begin by die begin. Julle kom van Botswana af om deel te neem. Hoeveel is in die span? Ons het 17 ruiters gebring van Botswana af, waarvan 12 ons Western Mounted Games Botswana ruiters is. En dan het ons 5 gebring by die Botswana nasionale span. So in totaal is dit 17. 17. Ja. Die nasionale span gaan nou op internasionale vlak deelneem, as ek reg verstaan. Julle ouens neem deel vir die SA's. Ja, teen die Proteas, teen Engeland en teen Zimbabwe. Yes, groot. En hoe voel julle ouens? Hoe voel jy in jou span? Man, dis my en Amber se derde jaar. So ons is nou al so half gewoon dan ons is baie opgewonde en ek dink hierdie jaar het ons 'n baie goeie span. So ons sien eintlik uit. Ek dink ons gaan hulle go gee. Julle gaan hulle go gee. Okay, jy het nou vir Amber hier ingetrek. Amber, jy het nou nie veel van 'n keuse nie. Ek gaan hom net gou vir daarbo. I'm English, eh? Are you English? Yeah. Okay, so what you from Botswana as well, I suppose? So I've been in Botswana for the last 9 years. Doing what? So actually horse safaris and now running a lodge. Running a lodge. And where comes your involvement with the horses? From where does that come? From when I was young. My mother's also part of the team this year. I got influenced by her to start riding. And then when we started with Western Games 3 years ago, I was asked to try. I didn't know what I was doing, and 3 years later, I'm still here. 3 years later. So you've been involved now for 3 years, and now you're coming to compete on the national arena. Yes. Fantastic. Well done. That is excellent. Your horse? My horse is actually behind you there. Her name is Painted Claire de Lune. She is a 11-year-old Appaloosa warm blood. If you say Appaloosa, it's a huge horse. She's 16-2. How many? 16-2. 16-2. It's a huge horse. Okay, so tell me about Appaloosa. You prefer Appaloosa or? I adore Appaloosas. I mean, anyone who's worked with them knows they have an attitude and a half, and that's what I enjoy. And that is it. That's the thing. If you get one to like you, they'll do anything for you. Fantastic. Okay, Amber, all of the best on this competition. We will give you a shout from the side. Thank you very much. Okay, ouers, daar het julle dit pragtige perd nog steeds hierso in die Afridome in Parys. Julle is almal hartlik welkom om te kom bywoon. Die ingang is gratis en hierso is 'n span wat julle nou gaan ken om vir hulle te skreeu en aan te moedig. Dankie.